Ramazan ayı 3 bölüktön turat. Ramazan ayının alğaçkı 10 günü, ırайымдуулук, ekinchi 10 günü, geçirүү, ali, akırkı 10 günü, tozok otunan kutkarуу. Mana oşentip Ramazan ayının ekinchi 10 gündügü de girip geldi. Paygambarыбыз Muhammad Allah'tın salamı, jana salavattары bolsun. Orozo bul kalkan. Oşonduktan kim orozo karmasa, adepsizlikten etiyat bolsun, ünün götörбөсүн. Anı kimdir birөө söksö je uruşууга çakırsa, anda al, men orozo tutuuçumun dep aytsın. Muhammad'tın canı kolunda turgan, Allah'ka ant bolsun, orozo tutuuçunun oğuzundan çıkkan jıt Allah üçün miskten da jagımdуу. Orozo tutuuçu eki wagta kuvanычка bölönöt. Oğuz açkan wagta jana Rabbisine jolukkan kezde, dep aytkan. Muslim. Oşondoy ele Ramazan tuuralуу hadiste, Ramazan ayının alğaçkı 10 günü, ырайымдуулук, ekinchi 10 günü, geçirүү, al эми акыркы 10 günü, tozok otunan kutkarуу, dep aytılgan. Oşonduktan bul ayda eselep jaagan соопторду чогултуп алууга аракет жасап, колдон келишинче татыктуу мусулман катары өткөрүү керек. Ким билет, мүмкүн бул Рамазан жашообуздун акыркы Рамазаны болуп жүрбөсүн. Напсибизди тизгинге алып, сабырдуулукту курчутуп, ажайып кооз адеп ахлактуулукка жетүүгө умтулуу өз колубузда. Орозоңуздар кабыл болсун. Каналга катталыңыз.